Kawai ni kijaka di kali ke bapau hak ni kejela ke betip kum ke Rani Motors hak arpun reu tarik lebayar arja arpun reu kalau pelipat bak sia kawai pat kejaka di bat tiat kali ke betip kum ke Rani Motors True Value hamaulai Mawkynroh Umshing. Ya kan kejaka di bat tiat kali ke bagi pat bak kin la ban tiat bat bandi ya ki kali ke beladap ban pendon kam lawan ban pelipat bak de kong Inoris Rani ke Managing Director haringkat ke jinga don lang ki manager ki nong trai ketika kejaka di kali bat kiwai-kiwai. Stand before you as your host as we begin our program on a meaningful note. I would like to invite about celebrating values that truly matter. Trust. it's not just about the launch, but about trust. You bring Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.